kata orang Selangor? Apa kata orang Selangor? Saya rasa untuk bantuan saras RM100 ni sedikit sebanyak dapat membantu semua orang yang memerlukan lah. Saya akan beli untuk keperluan macam diri saya sendirilah, untuk barang-barang rumah. Sejujurnya ialah dia sangat membantu dan boleh diteruskan lah. Okay, terima kasih kepada kerajaan yang pada masa kini sebab memberi sumbangan ni lah kepada rakyat Malaysia. Government gave the SARA. It definitely will help a lot of people lighten their burdens. This SARA, you can only buy certain things, is it? If I hope maybe if we can buy like other things, household, or maybe fish lah, veggie lah, all those like fruits lah, whatever, if we can use for all sorts of these items, I think it's more helpful also lah, you know. Pandangan saya bagus sangat-sangat. Mak mentua saya terima, pak mentua saya terima, saya pun pernah dapat. Memang bantu sangat. Sebab apa tahu? 100 sikit, tapi sebab 3-4 orang satu keluarga, dia jadi macam bolehlah sebulan 2 bulan makanan. Saya elok kekalkan sebab saya pun dah 30 hari bersara kerja. Jadi saya rasa benda tu sangat bantu. Saya juga ucapkan terima kasih pada kerajaan yang ambil inisiatif macam ni, membantu menyenangkan sedikit keadaan pada semua orang.